bags of 90 kgs. Kawadhi nyime nyako Ramogi jatend piny Kenya William Ruto osingo ni sirikal biro medo pok ma iketo tenge ne chwalo mbolea ma nengone oyueyo ne Kenya. Ruto lando ni sirikal kochakre higa manyien biro medo kwano omenda mar konyo jiwo ne oganda Kenya. Ne oloso limbe mare kanisa ma Deliverance Lang'ata. Tumepanga tena sasa mwaka ujao. Ile mbolea tulitumia karibu magunia milioni 4, tunapanga magunia milioni 7 ya mwaka ujao. Kwa sababu tunataka kuzalisha chakula zaidi. Hii tatizo ya njaa tunataka tuiondoe kabisa katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu miaka 60 baada ya kuwa taifa huru haifai kuwa bado tuko na matatizo ya njaa. We are supposed to have sorted out the challenge of food in our country. Wadhi nyime nyako Ramogi wang'ene motende kod